Ogas ni som pasari kumsang ni som ni pathum ni ngani ani a inzawa in chibaile vekule meite hawa tanna lama kuki horil rotina Home Minister Amit Saan Manipur boina a athil ti diklo pathum te karan thapar Manipur boina chungchanga hian thu zia ka da chakna ka nei chu engtika tak thengang motia beng sika ka ngai to lain kan Home Minister chuan India rama ro rel na sang ber Parliament ro rel na monsoon season anneya khan athu soi chuan ka suang to na chu takrama min chantir ta a Manipur boina chungchanga hian thudik lo tak soi ai chuan katlai mai ta nge ma se to na tlai viau ma ila katlai che em lawa kain ngai politician tamjok ten until ti swal fo chu borwa ka zia omdewa an ngai danan soi phong ang hian kan Home Minister po hian to na Manipur borwak dayanga lang ma se thi chilbom ang renga puak theidin munading Manipur hi Parliament ta athu soya khan Manipur hun lo lakal tur ngai to mi alawa hun kal tole tun hun asoy tang khan ain pal ok don ti kamu a politician ten anti swal tlang pui chu an thu soi tur tam jok hi an mani irom chuak ni lawa an personal assistant te anzia te thin wangani kan Home Minister Amit Saan ati swalian masaber chu Manipur Chief Minister Biren Singha aban tir lo hi ni Home Minister chuan Manipur Chief Minister chu an state boy meka thei pato pachwa ve a dan king ko tura sarkar official chief secretary le DGP thakatum thule security advisor po nei atum tho soya amai ro chu Home Minister in BJP member te ne na thupek le in kai shwaina dana soi chu an zom nge nge torani a chungan thupek te chu an zom lo chuan party laka helan ni ti na ni party ho tu te thu zom lo chu pola tanga chwa tir tlak an ni ti na thudik lang chiang ta chu Manipur Chief Minister hian dan le thupe ken ko chungchanga alo cham thak ti he ni engtiare nge Home Minister hian hetiang ang state pakhat Chief Minister hi ngai na thiamna apek theibik chu chuan a thlen chu kan sarkar lai puipo achak lo ziale state pakhat buaina achin fel theilo chuan rampum ro rel turin athling tok lo ti na ni Home Minister Soyangin Chief Minister Biren Singha chuan a party ho tu te thu soi angai tha ani theye ma se anam puite do me ko ki Manipura 16% ko ki mi puiten ama a anrin na an hlau zo ta si chu chuan alan tir chu remna le muana zon na konga dal tu lian takani ti na ni chu wang chuan Chief Minister ani na tanga aban nge hi angai heti khopa ko ki mi puiten an du lawang bok hian meite namte ro chuan an pathian lo chawa meite lipun ho tu pa phei chuan ngai sangin pathianang hialin abiani meite hel arambai tengol tan chuan an chandam tu ani bok chu wang chuan Chief Minister Biren Singha chu Chief Minister ani na tanga banani chuan meite ho ba ka BJP tan po thil poi thei takani engwangin nge kan ti chuan meite ho hi za asomnga pathum don anni wangani chuti lai mek chuan Manipur dan siam tu ti chuan an Chief Minister laka hian rin na an hlo chho mek zela me thlade atang to khan ko ki BJP MLA te chuan an Chief Minister kai shwaina rin tok lo nan lo nei dei to a jun thla lo her chwale meu chuan meite MLA paria te chuan Prime Minister ne na memorandum an thelua ti hian an soi Manipur mi puite chuan to na sarkar na chel mek to CM Biren Singha kai shwaya hian rin na an lo vek to ni ti in an soi to boka aum zia chu Manipur MLA somthum pania tanga MLA sompanga te thu chwa kani he hi engtin nge Home Minister hian a haider theitak athil ti swal pani na chu Myanmar atanga koki ron lu ten Manipur state a rui hlole dan phal lo thil manga anon sum dong ati hi ni he hi Lok Sabha a athusoi Indian Express ina atarlan ka soi chon le ni a Manipur le Myanmar ram ria border fencing om lo wanga Myanmar koki ti chu Myanmar sipai sarkar pian wanga Manipur ron lut ni in asoya he thil hi Home Minister in Manipur buaina ron chwa dan a soifia na tan chuan thil ho takani engwangin nge kan Home Minister thu soi hi thubel chian do lo takani kan ti thei a chan pathuma theya a sarkar lai pui hi Myanmar tanga ron kal hi mi sang thum vel anni ati a mase Mizoram ron lut te chu singli sanga don lai an ni a he hi meitei lam atanga thu chwa kani Home Minister in hetianga soi chan chu meitei lam atran bang ni in alang athil ti swal pathum na chu Myanmar ko ki te Manipura anron lu chungchang asoya atongkam
Manipur ram hnuaia anin beng belti le Myanmar sarkar in thlak wanga ti te pawh hi meitei lam atran thu ti chian na thawani Kuki MLA Somjinga BJP MLA Pasari ten Home Minister in Lok Sabha thu soi chu aril runa thlak thu le athu soi chu omzia omlo anti a Kuki zomi telaka buaina omchan chu Myanmar sipai sarkar na wanga ron tlan chia te kir tumna ani ti hini heti la hian meitei ho chuan Kuki te chu Manipur mi le sa po ni lo ramdang mi anti le popi ching tu te tia an soi hi Home Minister hian ashelo thung dai si engthil nge kalfu lo chunita ang kan Home Minister chuan meitei lam tran luat atumna a tuna buaina ron omchan a soidan Myanmar sarkar le Kuki Democratic Front te in beina wangani ti le Chief Minister Biren Singhan Kuki ho chu popi ching tu te anni ti ainkal tlathi ni Chief Minister hian kan Home Minister chu afui swal ti na ni ta em karma saloka thu so hi Kuki lam chuan hetiang hian an chang let ngala Kuki Helzinga KDF ti hianom lo shim ti in chu mai ani lo Myanmar Kuki pol pakhat ke eno ho tu pa chuan Manipur sarkar state sarkar buaina a alo chambanga poto sang azonga Myanmar atanga Kuki unit pakhat ma hi India rama ron chithla anom lo ti in lekha PMO a athon bok rampum mai ni lo khovel ramchen khate po in Manipur buaina chungchang anbeng khonani wangin Home Minister tu soi chu engkim zirchiang le alam tang ve te komin asoi turani aum zia chu Kuki le meite hruai tu te komin abel chiang masaphotanga ti chuan ro rena za tak parliament a asoi chau turani chu wangin meite ho tana tumna lutuklama Kuki ho ril ru atina in remna le muana theina hun thapo ari phale tani tlang mi te chian rama pachwaw lalbom Assam Rifles relo hi chu mar chaka cheng mi te zinga hian an tamwak lo mai the ni kumza chuang lo cheng ho to kan ni a mar chak mi puite le Assam Rifles te hi AR le mi puite hi inti thiam lo chang tam takom ma se tun naya Manipur boinai ro chuan beisi phak bakin an thu puya an man tlang mi te chian ti chu an ron bong nung tha khopani Assam Rifles Battalion somli paruk zinga azat bevel hi Manipur a hian tona hian an oma remna siam tumin theito pan chwati chu kan shi ome Assam Rifles a hian mar chakmi te baka garwal tlang mi te le kumaun tlang lam mi te thlengin anon telve a Gurkha tlema zong nen tun ma kha chuan Gorkhali kan ti mai kha an tam china tunai ro chuan an tam vak to lawani an assistant commandant chin hi Indian Army Commission officer atanga ron post ani tlang puya tunua hian AR Tanbik officer claim an lavele toni Army lam officer en kolti taka CAPF dang telaka chuan khongtak mayan ni a Manipur police telaka khan kanche chiang bia ome an officers te hi twal chung politics lamina ati boy ni lo army room root mai an nimiawa Manipur police ten do ta an puna po khan Indian Army lam anon trong chuak rang hle ni kha tlang mi te chian ni hi lo tlin zero se Manipur buaina zo tlangwal ten an raman veng an zam lo the Zozam Times August ni som pasari kumsang ni somni pathum Manipura twal chung buaina na satak achuak meka zona thak tlangwal rual sang telin an ram an veng meka silai mukara zo tlangwal te an zam lo August ni som pahnia tanga ni som pali kumsang ni somni pathum chung khan the Zozam Times in Manipura zona thak khosang sang tlo kwalin frontline da duty te akoma ram channa na silai kenga duty te hi volunteer te soi anni a anjinga hian kumsom ruk borvel po anom lain atam jok chu kumsom paruka tanga kumsom li panga inkar anni akholen dana zirin duty post siam tamna le atam vak launa te po aoma khoton tira duty post hi aom tlang puyani khochen khachu meitin anhal chha to te ni in henga hian kem siam ani a lamka le khodang aral muang zo kami an tlangwal te kal khomin khoram to chu meitin an lo lo nan an veng kem chen khata chuan volunteer somthum omna te oma chung tlangwal rual te chu an center huam chunga duty post a chokin an duty chin the Zozam Times in khosa bung khwa tlo lai hian an khotop meite khobul nei posa mi pathum an duty a anjinga mi pani chu pa fa anni a afa pa chu pol somzir lai me kani a an pa fa hian an khwa duty post rangshanga an duty don chin volunteer te hi training pek chin an ni a mase in kabring an ni wangin hun rei tak chung chu training pek man an nilawa khosa bung khwa duty
Paul som zirlai po hi apain silai ka dan te zirtira an pa fain ral do dan anin zirtir thin zo tlangwal volunteer thin khachu Manipur Pon State danga college sa zirlai te anom noka anrama buai wang hian an khwa hoin silai kingin ral an dota ani ral do tlangwal te omkhom na centera hian ei rongbol tu meichia te anom boka atam zo chu nutling an ni a centera riak ve ngala nom rualin langa kalpo anom bok center pakhata ei rongbol tu zinga mi nu pakhat chuan a pasal chu meite khobul nai taka anin ka phona a duty meka an nu pa aral do na hmuna anum wangin an fapa chu lamka kho a relief center pakhata anda topti the Zozam Times ashil anram chu tu meite tenral thwa man ni that viau lai hian zo tlangwal rual silai ken tamjok chu ul bunani a ral thwam nei chejok ma sian zam lawa meite ral an dar fo the Zozam Times in atlo khwate hi thado ku ki paite le mar khwate ani a khopa khata hian in som atanga somthum vel anom tlang puya lal chief an nei vek bok meite ral len tak wangin no naute chu mun himjok lamka le khodanga da vek an ni a khoveng tu zongjong te ro an lal ina hian an khosa deu vek bok volunteer te hian meite an hlo thote anram channa na an nun na an hlan phaltu te the Zozam Times si an thil anwal upa point an thalai te huai sinziale ho tu te thuan oizia chu soinua man ti hle bok tuk thuan chu jing dariat vela an ei maya zanja ero tlaidar thum vela an ei tlang puya khwa thim chuan an duty na mun tura anom vek to thin the Zozam Times in zo na thak khwa to la hian meite lamin bom anti puwa thom sha tur om renga silai thom po sha tur om zo zo bok the Zozam Times in ato te hi center thrang khausa bung laika mual saw mual ngat pi jeljang gothal phwaljang mual hoi kangwai sajang tuiring phaisen langza tiger camp oldam pi kanan le leisen area center te anni a center pakhat hian khoparuk velzela huwa mani zofa ten shui khat kan vona hunta e August ni som pasari kumsang ni somni pathum lal tharmoya zofa te zo na thak te hi tu tinge mo kan ni chiale pi pu te tanga tongkan lo in hlan chon dan chuan kan lo chwa na hi lu sei chuan chin lung an ti a marin sin lung paite in khul kuki thadawin chin lung darlong in sin lung analin khol kom hawin khura tanga lo chwa kan ni an ti khochak ram lama tanga lo chuak ni anin soiwangin chaina rama tanga lo chuak ni tura kanda a sinlung khwa chu chaina ram Sichuan province Garze district a Yalong lui kama khiana umngei ti Reverend El Remachuan soya March kumsang ni sompani khan amuna ahan to ngei thu soi kan trobul hi thuziak in nga na tla kan lamu chwari lo wangin chinlung chua kan ni ti a hian du tok maila zofa te kan ti hian a huam zaw hle a chu chinlunga tanga lo chuak an ni a ton ma sap le namdang ziak mi te chuan chin ku ki lu sai anua chin ku ki mi zo ti in min hlom top maya chung mi te chu Myanmar rama Chin Hills le Arakana chengte Bangladesh rama Sitagong Hills treka chengte Manipur Kachar le Tripura tlang rama chengte le Mizoram state chengte hi anni a namro puile lian tak pian phung namzia in cheina lungthu pathuma bel chuang eile in siam dan le eidu zong chena in ang tong sang to po ain ang atamzia te en hian thla khat thisen zom nam hlom ethnic group kan ni zia hi ala chiang maya nam khat nei son kan ni ang hian lungrual ta na naming common nomenclature kan nei hi tul he ti po roi to masa te khanan chia January ni som panga tanga ni som pasari kumsang ka zakwa somruk panga a Mizo People's Convention kon pui churachan pura neya po khan zona thlak chipeng pol sang paite National Council Vaipe National Organization simte zomi Mizo Union Mizo National Front Chin National Council Kuki National Assembly Gangte Tribal Union Kom National Union le Biate Convention Council ho tu te chuan nam khat thla khat thisen inzom anni lungrual takin anpoma namminga tan mizoti ni mai se ti pudem khosia karot na chu tlang talawin langai to thatlia tin anda zuita ani chinlung chuak zo fa ti hian min thla tu bul chu puzowani anti a chu chipeng sang in zia dan le lamdan an nei sanga chungte chu heng ti hi anni pu zo di zo jaw zau jaw so shau cho chau asau
achau le adangte thatu puzo ming cho hian mi zo mi bom zo lai zo tung zo phele adangte kan lo in ti a ke mani kanin soidan po zo fa te zo ta te zo cha te zo thla te zo swan te zo son ho zo naw hai le adangte kan lo ni zo fa te me ni somni kumsang kha zakwa somriat pariata champaya into khom chuan namming nomenclature tan zo ti anpum tanga chinung chuak zong huwa pol zo re unification organization zoro andin ta ani ti chuan zo nam zo nation kan lo ni ta a kan lu aram po zo ram zo len alo ni ta ani chu charter of agreement lom khatna chuan hitiang hian anziak keini zo number marama chin hills le arakan slang rama chengte bangladesh rama sitagong hills treka chengte mizoram state le ache vel india rama chengte hi thlatu thumun kan ni a kan tong kan namzia kan namdan thil kan lo chin than le khotlang nundan phung ai nang vek hi thla khat kan ni ti chiang tu ani hengba ka hian hun kal to a kan nam chanchin zia to le tong ka a in hlan chon to zong hian thlatu thumun kan ni ti ati chiang zofa ti kandang lamna pakha chu indo thila atha jok na chu thudang kanvel nam bengali te brule chakma te ang hian luikam zol le phai zol khovel zaw tak thlir theilo na hmuna hian chinunga tanga anlo chwa tang khan anin beng bel du mi alawa mun zo highland vevo thoveng taka zelan oma heyan an khohoi outlook azawani ti alantir zofa te inti om reng an lo ni e tuna zofa te chen na po hi Myanmar Bangladesh Manipur Tripura le Mizoram hian tlangrama vek kan chenga namdang po hian hill tribes ti in min soifo ani hengram sang zofa ti hi kan chena kar hlatwang le kan tung te lo than to wang te in u naw mel hanin haideu po alo om zeu to a kumsang ka zakwa somnga pakwa tanga kumsang ka zakwa somrukhan marle kuki te anlo in mule ar to a kumsang ka zakwa somkwa pasari khan thadole paite po anlo in khwai nuai to bok amai ro chu khang hun lai kha chu man lai thil unaw thisen zom kan ni po kan lawar po ma thil ani a hunin thin lai hliam te po thoidam vek to a shia drink tla kan ni to lo tuna chuan unaw thla tu thumun kan ni ti kan chiang to a kan pi pu ten an lo soifo wangin damle tlang khata thile ruam khata ti in kan melma meite ho po kan do ho ta ani Myanmar Bangladesh Manipur le Tripura hian zofa tin kan namming angin ro rel na rambik separate administration kan nei lawa namdang kara kanin zepani zofa tin nambilanga kan ram nei chu Mizoram state chau he ni achunga cheng zofa ti hi mizo kanin timaya mizo ti hi chibil angin tuma anom lawa lusei paite marku ki thado zo mi vai phelai chin marale adang tam tak kan cheng hawa kan vain mizo kan ni mai meitei po engmo za chunom ve a mase meitei an ni thung tunchuma Manipur boy khan zofa ti torna mizo ten kan tor pui ziale an thawang kan hauna zia mi pui chi vel an mu khan Manipur zofa ti chunga hleilen tu kha meitei an ni boksi wangin Mizorama himdonin anin shetalawa arukin an ho zota ani Aizol hi zofa te Jerusalem ani e kan ti a pathian zara wani thak takin Mizoram chu state ral muang takni in kanom meka Mizoram sarkar chuan zofa te hi shrui khat buanin in zom khomila adua chutiang chia chuan NGO chak tak YMA MOP MHCEP le Zirlai Pol MZP le MSU khotina tanga state capital mumal taka in thlung khom kan neya heng zong hian zofa te in sui khoma namliana in sui fin hi andu le awhla berani a chutiang bokin Mizorama political party zong hian chu awhla bok chu an thlopa he awhla thlop tu zinga koshan zong in zom khom MKHP po an bang chuang lo man deuh khan Bangladesh a boina chuakin Sitagong Hill Trek satangin zo na thak tamtak sahim na zongin Mizorama anron tlan luta chutiang bokin Myanmar ram buai wangin zofa te tamtak anron tlan lut bok heng refugee te hi India sarkar chuan anrama thonle turin aron ti a mase kan sarkar NGO le kaushan te chuan kan chipui kan thisen zom te chu mangang le baiwai taka anom kan phallawa central sarkar thupe kalin a thei angin kan lo tuam hloma an che na tur eile in tur sum an mamo angzela man turin sarkar NGO le kaushan ten phal takin an chung khom rui mai ani bandwai thak tak main me ni thum kum sang ni somni pathuma
Manipur zo fa tile meite in kara boina rap thlak tak mai achhuaka ruwa man lokani ti sha tak mai in meite ho chuan siam sheile silai nen zo fa te in ring lo chu lainat na tel ho lovin an be thut mai ani kha tam tak an thata meichia an pong swala bungrua engma chu man lovin an in an hal saka Christian te pathian biakin an hal sak mi mai ni tunlai khovel changkang towa in shiat po na infotek achak towa an chet nun ron ziale an tha te an chek sol le diriam dan te mule sha thein tam tak si a khovel namtin ma a meite ho chu an mual pho chiang ta hle mai ni hi kan thi sen zom kan farnu pani an pasalle an fa te thata an pong swal ron nuwa sarwa kami parwalin kho enga an han mu khachuan rilruwa na in thina so phat mai pasal tha jing ke la teladam se avai bel zuk lai don ase ke rep rep nge yang zofa mi pa to phot chu chutianga thin rim vek chu kan ni arin om zofa ti chunga meite ho che dan kha chu ton lai khovel mishing changkang to civilized society tan chuan ro wain arong chia chia hle mai okas ni thum kum sang ni somni pathuma lamka aram le namta na annun na hlutak lan tu te suna joint artists association buat sai tribute to the tribal martyrs nei chuma zone ham nula le tlangwal rualin ursun le thiam tak maya mituinen he hlalung kwai tak mai when you go home tell them of us and say shing nun himten I man venan fam khopui kaloi ta e an sa kha chuan ril ru ane hle mai ram le namta na annun na hlutak lan tu kan pasal tha ti hi kan ngai sanga kan chuanga kan zani an thi sen chuan manipura zofa ti ni mai lovin zofa India Bangladesh Myanmar le Mizoram zong zong te hi in pum khata in sui kho ma sui khatwan turin min awani an thi sen hlutak hi athlonin alwang ral lawang chipeng sang lu sei marku ki paite vai phei zo mi thado chin le adang te kan ni na hi da thari ila zo nam zo nation kan ni anga kan tan ruala hunta chinung chhuak hi chu namdang laka sha than thei takin namzia khotang nun in cheidan le eizon dan thlengin thisen zom nam hlom ethnic group kan ni hi hai ruala ni lo chipeng khathi thingtang malanga kan din ran chuan samte in namdang in minel tliak mayanga thingtang tel kho manga kanin tel ru tlete ro chuan tu man min ngam mai lawang chinung chhuak zo fa te hi chu nam huai sen chian chan thi ngam in tingat kan ni a tun naya namdang ne na in beina po khan namdang aya kan huai zia alangani Manipura zofa ti tor na hi Mizoram zofa ti chuan thinlung takin kan tor puya July ni somni panga kumsang ni somni pathum khan Mizoram NGO Coordination Committee huai hotin aizole Mizoram khoshang shanga Manipur zo na thlak te tor puina le thlawang ho na tan kongzo ani a khosom ruka mi singkwa sang sari zathum somnga in kong anzoni hetiang khopa kong zo ro puile mishing tam hi Mizorama kan la nei ngai om love kong zo ni hian Manipura zo na thlak te tran puina tholom bom hun zel ani a hemini hian noi somni pani singruk sang kha zani somsari pani mu ani Okas ni riat kumsang ni somni pathum thleng khan central waime in cheng noi za pathum chuang adong to a tholom hi alalu bel zel ani Heyan kan chipuite mang anna kut kan kwang kwa mai theilawa leinat na ban kan pharta sup mai ani ti anti rome enga tinge Mizoram pon Bangladesh Myanmar Manipur zofa ti hian harsat na men lo ain dot zut maya an to takle o zofa te kum heile chenin pum khat to lote shui khat kan von le theina na pathian rim ruat ani anga ati thei rum mai Manipura zofa te tor na hi arap thak hle a in le lo chan chu soilo mitam takin nun na an chan ani a trampui mi thi in chung khat leina akai chua kangin mang an na vor top thi na tor na hian thi sen zom te thin lunga leinat na le mangai na akai chua ka Manipur pon lama zofa te chuan kan onaw te chan him turin pathian kan awani ek dura tangin pangpar moi tak alo par chuak thinang hian lungai chana chhumdum cha tak po hian lomna ko leng moi takin alo lang thin lungai chana chhumdum cha taka po hian lomna ko leng moi takin alo lang thin leilung sikle sa in lum leta po ro thim pui chhumdum azing fowa karlowa khothanuam tak min thlen turin nita tur ko leng moi tak kan mule thinang hian Manipura po lomna ko leng moi tak kan mu thwai be siang u zofa te mun sang sanga cheng te hi Christian vek kan ni a min chandam to lali swadu dana pum khata kanom apoimo hle mai zofa ti unaw kan ni angin in sui khomila in pum khatila
shui khat wanila chu chu kan chakna nar ni ang lamka a Joint Artists Association hoi hot rally for separate administration a khan zofa nula le tlangwal te khan la thade umayan sa a mizo tunga chang khat an sak chu ril ru hun khat puwa shui khat wanin matiang sonin kanram le kan namtan lainat na le pum khatin kan leng za ang tuma in then thei kan ni lo he lain min cha angin tuma in then thei kan ni to lova in pum khata lengin ril ru hun khat puwa shui khat kan won tat angai ta pastor chonan zofa ten shui khat an won huna zoram thara anin then kayang ati khamule thilhi aeng zong te hian thir thiam tum tlatila ti zoram pela duai samram te Captain Elizabeth Sailo le arthang moi ten mitladona an lo thir chin an lung khamber zofa te in sui khom na ram le mihlim le zol nei te mulok zoram thar hi ro thim pui chumdum kara ko lalo eng se tang hian alo eng tran ani mai lo mo dan lawa manipura lu tumte dang turin ukrula police outpost thar pani siam okas ni som pasari kumsang ni somni pathum manipura ukrul district deputy commissioner Kengzu Zuringla chuan dan lawa state chung lu tumte dang turle dan khap thil lak lu te veng turin border police outpost thar pani siam me kani tho thole ni khana soi DC Zuringla chuan border police outpost thar te hi tusom cvia pillar number za somthum pakwale za somthum bulale poi khwa pillar number za somni parukle za somni pasari bula siamani police outpost thar sakna hi an thoktan to ti soin he hian dan lawa lo lu turle dan khap thil lak lu aveng donani ati district chunga nunaw te har satna to mek sukyang turin police station pasaria women help desk siamani thuwa soibok police department te chu fakin district chung himna turin theito pan chhuati asoibok ani state sarkar in ruilo do konga ma alak na po soin DC chuan ukrul district police le district administration trangkop 6 Manipur rifles forest department le NAB te chuan district mun sang sanga dan lawa popi china mun te chu nikum January ni khat kum sang ni somni pania tang khan ti chiat na ngor takin an thok ti asoye dan lava popi chin na mun ei khar zariat somruk pariat zeti chiat ani to hemi chung ve khian mun sang sanga brown sugar kg som kwale opium kg som nga panga man ni to bukin hemi kai noya hian mi som paruk man an ni to ati DC chuan thalai na nei lo te tan zu le rui lawatan mai aul samwangin an thiam thil te chhor tangkaya na tho tur ngai to puyangai ti asoya training mumal tak an don chuan eizon na tlak na an nei wat theidon ani atibok